Ada 3 anak, 2, 4, 6. So yang paling besar tu 6 tahun kan. Ya 6 tahun saya sudah menyusu baby. So never stop breastfeeding dalam 6 tahun. Kalau stop pun masa bersalin 1 bulan lah macam tu. So 6 tahun masa saya pergi travel sampai sekarang kan, dulu saya pakai pants, sekarang tambah bra. Apa testimoni saya? Masa saya pakai tu, saya tak ada rasa apa-apa sebab dia engorge kan, sebab masih susu badan. So masih okay. Tapi sekarang saya sudah stop breastfeeding. Sudah I think 3 bulan lebih. Tapi shape masih okay. So saya nak sharekan masa breastfeeding, masa tu saya travel to Perth. Sebelum tu saya ada pergi, mana lagi ya? Saya sudah lupa. Lifestyle trip kan? Never stop. Masa saya pergi travel tu, 5 hari sampai 6 hari tu saya tak susu badan. Confirm dia akan block kan? So kita kena pumpkan keluar. Tapi the first 2 trip masa saya pergi tu, ada masalah macam tu. So first day, second day, saya kena pumpkan. Sampai balik, okey lah, tinggal sikit susu. Tapi bila baby susu lagi, dia engorge, dia ada. Dia macam, apa tu? Reproduce. Dia reproduce balik. Tapi lepas compare, masa saya pergi Perth kan, saya pakai, first thing dia keep warm. The second thing is dia engorge tapi dia tak block. Dia langsung tak block. I tak payah guna tangan ataupun guna mesin untuk pump keluar. Sampai the next hari kedua, ketiga kan, dia masih okay tau. So you masih rasa dia macam lembut, dia memang tak block langsung. So to me, I'm like, wah, this is super good. So bila saya balik, sebab masa tu saya hampir nak habis, saya nak stop susu badan. Okay, susu baby kan. So bila saya balik, ada lagi oh. Because it's almost end of the production sudah. Tapi masa ada lagi, lepas tu bila totally stop kan, wah, saya sad sangat sebab masa tu dulu saya tak pakai Arab seamless bra, saya pakai yang lace punya sebab senang nak tarik bagi baby susu. Saya yang ada button-button tu saya memang tak suka. Itu tak selesa. So saya memang pakai lace, dia tak ada wire apa-apa, tapi sebab dia engorge kan, shape tu cantik. Tapi lepas stop susu badan, wah, tak boleh oh. Dia macam balloon dia bila bersatu cantik kan. Bila dia tak ada angin tu, dia macam ni oh. Sebab tu, I pernah cuba compare yang bra yang normal dengan bra seamless bra kan. So saya cuba pakai 2 hari, tak boleh. Shape tu memang dia bila you pakai lace tu dia langsung tak ada macam wire, tak ada, memang tak ada support. So bila saya tukar aura seamless bra tu, shape tu okay balik. Dia bukan 1-2 hari. Dia ambil masa. So after that, nampak dia shape tu dia lagi okay, dia macam second chance to reborn. Macam tu. Lepas tu dia memang ada pinkish semua tu sebab saya rasa saya muda lagi lah. So pinkish tu ada, so dia besar, dia shape tu dia tak lari sangat sebab I tak pernah, saya ada ambil collagen tapi I tak pernah ada macam masalah tu sebab dia membesar. Tak ada sagging punya problem, langsung tak ada. Tapi bila kawan saya share dengan I, dia ada 2 anak, masa tu saya tak faham. Lepas saya stop menyusukan, dia kata confirm dia akan sagging, lepas tu dia akan mengecil, lagi kecil daripada shape yang sebelum tu. Tapi saya rasa saya sangat bersyukur, lucky sangat sebab masa saya nak stop ni, masa saya bersalin ada jumpa Aura pants. Masa saya nak stop susu badan kan, ada Aurora seamless bra. Thank you BE lah. So saya nak sharekan message ni kepada semua ibu yang kalau you memang plan nak menyusu badan, banyak ibu tak tahu dia akan ada sagging ataupun akan kecil punya kesan. Tapi sebab sekarang kita ada seamless bra kan, share lah dengan mereka. Okay?